Kolasib Diakkawn YMA in zirna hmasawnna theihna tura din education subcommittee the chuan vengchhung school hrang and tlawh. Khawvel puma ruihhlo dona ni International Day Against Drugs vawiin hmundang rualin Kolasib-ah pawh hman ani. Nimin Mizoram police chuan Phaisen gate sap zuwa cheng chuang an hman. Clear to te chibai ule silaram ha kania chanchin thari lo ngai thlak chun zomang Kolasib Diakkawn YMA in zirna hmasawnna theihna tura adin education subcommittee the chuan vengchhung school hrang an tlawh zirlai te fuina hun hman ani baka Pvt.Ltd income hona hun nei ani bok Diakkawn vengchhung hian school pathum Presbyterian English School Government Primary School chule Government Diakkawn Middle School omin tlawh kimvek ani a zirlai te chu an zirna chanla turte tumumal nei turle thuoina chomnung reng tura fui thar ani a Pvt.Ltd po income hona an nei boka school le zirlai te din hmun an lo shilve bokani zirlai bua Mizoram phung nena inkung kaina nei laule in person lutuptel atam chu thalawa an chiat thu soilan ani a no pangnu le pa zinga mani fating ei saktok law zirna an din hmun po shat saklaw an omni in soi ani bok education subcommittee shai to the chuan zirna chan lak thar atul thole vengchhung school din hmun shat chan an du wanga tlo an ni thu an chila zirna in hmasawn theinan a theihna khotlang shai to te po in chan lak pui anin huam thu an soi ani Khawvel puma ruihhlo dona ni International Day Against Drugs vawiin hmundang rualin Kolasib-ah pawh hman ani. Kolasib District Executive Force 10 heroine and man case ni legram azaret somli paret to district borsap pujon LT sang chuan halral na pawh income toy dudo campus khwang puila ma hun hman na hian borsap chuan ruihhlo a hluar thu le chu chuan ram hrang har sadna thlen thu soya keini po in ruihhlo kan dona sa a khotlang le sarkar ang po in theitop chwa ma ila arem hlei thei lawani ti in Khawvel danga tang ruihhlo dorem chu thil thei ani lo ti asoi borsap chuan Khawvel upato a chunga chengten a thatlo na lai ti thattumin hmalatu ten theitop chwa ma se a chelam apan zel ni in asoya mitra anom chuan miswal po anom thin ni in asoi heng hi kan din hmun ni ma se khotlang har sana siam tu ruihhlo le swal na hrang te hi kan en liam mai tur ani lawa mitin te hian ti tur kan nei theu ani kan om mai chuan kan khotlang a chetol dona keini tal hian a chezwal zel tur siam thatur chuan chan kan la ka ngai ati ruihhlo tol tu te an tangani chuan khwale tui tha te po in chan la in thalai te nunna tam tak chan thei ruihhlo tol tu te an tangani chuan khwale tui tha te po in chan la in thalai te nunna tam tak chan thei ani don ti asoi report toy pe tu additional SP posila so ta tarlan danin heroine te hi case ni legram zarat somli pariata ritania nikomogas ni thuma changa kumin january ni samthum pakhat inkar chunga man ni in coordinates in fel to te ani heroine halral tak te hi tol chung re chon cheng noi somriat panga singli le sangli man hu ani International market a chuan cheng nuaih zani somriat pali le singriat man hu ani thungani International Day Against Drugs Paul hian Kolasib SP staff te chuan ruihhlo do turin thutiam pledge an soirwala ruihhlo halral income hi SP Pvt.Ltd thang liana kai shoi nei ni in ruihhlo man konga police ten thodan tlang pui atar langani excise department atangin assistant commissioner Pvt.Ltd monaro khumba ka Kolasib SP staff te le chanchin bumi te chuan hun an hman puya heni hi excise and narcotics station Pvt.Ltd chuan Pvt.Ltd government middle school tria International Days Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Dentanian Drug Awareness Campaign and neya PowerPoint presentation mangin zirlai te drug te lau tura shir na le fuina te nei ni in hlok thak takin an mangane zirlai ten drug te lau turin intiam na te an nei bok ane Tungko March thlaa tura le thlei kap tu te shemna Nimin District Court Kolasib ina ti chuaka Kolasib District Chief Judicial Magistrate chuan Nimin silai nen ramwaka thlei le tura kap tu mi pathi thiam lo achantir March asang somni pali khan le ramzaw kum somnga pani le lalmuan thanga kum somthum pali aizol phunchong ve te chuwa khamrang ramaram anwaka thlei pali le thuro pakhatan kapa hemi chungchanga hian konpui aro chuan anlaka criminal complaint Kolasib District Court a thelota Nimin thorem na ti chuakin hemi te pani hininga chung jail tang torle poisa fai cheng sing khat ve choi torin thorem na ati chuakani
truck in chen in voin tlai khan asuchia voin tlai dar ni le chan vevel khan namdang khal truck in bek zong in Kolasib venglai silcha ro ta chen in pakhat asuchia in omte hi anin saseng mana hliam tor an omlo ne hriat ani thudon danin lir thei khal tu le a handyman chu an tlan chenghala abul nai omten zuin handyman chu mi dor atlan lut mu ani a driver ero mu alani lawani Nimin Khan Mizoram Police te chuan Phaisen gate sabzu cheng nuaih chuang hman an man Police hian zingdar thumvel khan lir theikal an infiana a half long asama changa ronkal pickup truck pakhat atangin sabzu chisang sang cheng nuaih singthum sangkhat za somkwa pani man hu an mana driver Baskar Joy T Biwas kumsomthum pani son of Maran Biwas Mikir Gon Reng Bengal Sarupathar no gaun chu thubai siam sakani a driver chuan zu te hi lamka Manipura da tur ani thu asoya vaireng te police station a case azialu ani Nimin Khan Mizoram petrol le diesel atleng thapa ngaya Kolasib district a pawh hi trip nga da ani ang supply department check gate chichia danin diesel hi trip somni paruk lo lutin petrol pawh trip som pariata lota Kolasib ATS le deng rozi ka filling station chantor diesel le petrol trip khat veve atela RM filling station vaireng te chantor diesel trip khat atel bok heti la hian LPG trip kwalu zinga Mizofet Kolasib chantor trip khat atelani Badminton Club Bill Khotlir chuan voin tlai changin a season open tournament Bill Khotlir badminton court a chan ania badminton lama tuimi thanem tak antelani honna huni badminton club Bill Khotlir president PC Zairem thanga chuan kai shwain an tournament to village council Bill Khotlir south sponsor ani thole in fia meeting ai poimole antana in sen shelo khotlang shwai tu an nei chu lomamati thu asoya season open tournament here Games and Sports Association Bill Khotlir President Pularin chuang chuan in fia meeting hmasawnna duom tak an nei theinan du sakna hlan chungin a honga naktung ninga ni zan hian final khel ani ang Thathar July ni khata changa manchan turin sarkar lai puin dan thar siama New Criminal Law of India 2023 a gender neutral omtharin hei hian mei chelaka poi koina thlen thei shemna chu mi pa chau ni to lawin mei chetan shemna siambel Sarkar lai pui dan thar siam pathum zinga hian mei che hom himna dan thatak siambel ni ma se gender neutral aron omthara hei hian mei che chunga poi khoi tu shemna omthin chu mi pa chau ani to lawin mei che ta shemna ada thara in tluk zokin dan thar nuaih hman ani dona ni government Mizoram Law College assistant professor Pvt.Ltd chuan dan thar pathum tor chungchang hi soin he dan thar hi mi poiten an ngei vena shiat ve apoimo atia har sanna to nuwa cha dan ngei ven lawin dan thar chumi zongzong huam zau the angbera siamani awangin mi poiten shiat apoimo atia mizo zinga court case lu tamber chu atop khok china che ani awangin atira dan sha chu mi poiten mo phurna ani angin har sanna omto nuwa ne lawin thil engemo ti dona dan chemi te zo thin apoimo ti soe Pvt.Ltd chuan dan thara FIR thelu in athlenchin report chu police ten ni som ko chungin an thelu tu an shil shat vi angai to dona ti a heng ba ka hian dan masalama phalchin court rem ti na ukil ten case kalpui me ka in nu do theina chu ti top ni in atwar tu shat puina tel lawin anin withdraw thei to don law atibok assistant professor chuan dan thara tun lai thiam na man thei to tur chuan police nu choi ko nga le case chin fel ko nga hmasawnna tam tak om dona ti a dan shat lo chuan lama tlin lo awangin mitin ten mani himna tur dan ngei ven apoimo ti soin khotlang zirna in le kaushana thlengpo in zirtirna nei apoimo thu asoi bokani Nimin Khan LAD Minister Pusila Soivunga Hawin Party Shang le khotlang shwai tu te chuan the Mizoram Village Council Bill 2024 siam chaddan tur an soi haw VC this one Dalushai Hills District Village Council Act 1953 nuaih in enkol na alani a he dan hi ahlui to awang le khotlang in ama moto lem lau atamba ka thil thar da bel tur le ti danglam tura om to awangin draft bill 2024 allow ir chuak ani thu an tar langa VC member mei che reservation le VC term
reizong zongchang soihau ani bok hemi zongchang soihau na a hian VC member tamlam hi chen na in omzat ni lawin mishing cheng za da tanga te ni to se ti ani a VC secretary tan sarkar na thok angin special recruitment thei se ti ani bok meeting a hian VC chia hun chia dan le an thotur ba ka an thunei dan tur te soihau ngal ani boka he dan hi assembly in a pas chuan municipality te ba ka ADC huam lawin Mizoram puma hman tur ani anga meeting a hian member ten ngei dan le du dan an nei te soivek sen ani lo awangin LED secretary hne na an ngei dan te zia ka thlena drafting committee in akhai khoma tan ti ani thakhat nuwa meeting nei le ni se antiboka meeting a hian political party IO ba ka MOP Central YMA All Mizoram VC Association Pensioners IO te drafting committee member LED secretary ba ka LED department official te antelani khati zong kha chan chin thar kan puan thei chu ni e